Nibyo mwaramutse neza mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye nabasuje kandi mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Turagarutse nanone kuri inshuro tujye kureba amakuru agezweho kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigaruka ndetse binatangazwa kuri uyu munsi wa none. Amakuru akomeye cyane rero akomeje kugenda avugwa ndetse n'ibyakomeje kugenda bitangazwa kandi bidasanzwe nanone kuri inshuro tugiye kwerekeza mu makuru karundo akarabutaka ni airport KAVUMU bimeze bite byifashe bite situation iri kurangwa kuri ikibuga cy'indege iri kurangwa muri aka gace kuko KAVUMU ntabwo ari agace karimo ikibuga cy'indege gusa ntabwo ari ikibuga cy'indege. KAVUMU ni igice kinini cyane mu by'ukuri ni ibiki biri kwavugwa. Nge rero amakuru mbashije kwakira cyangwa se mbashije kuba nafatisha muri aya masaha rero baravuga ko kuva mu masaha mu gitondo KAVUMU bitifashe neza, KAVUMU umutekano wahindutse, KAVUMU uko byari bisanzwe nyine ntabwo ariko bimeze. Situation yahindutse, wazalendo ngo bari kugaragara ahantu hose mu bice ibyo ari byo byose bya KAVUMU. Turaza kubigarukaho nkibutsa ko KAVUMU ni agace kari bugufi cyane n'umujyi wa Bukavu, ntabwo ari kure cyane rwose usatira no teritwari Kabare, ni ibintu biba byoroshye cyane. Turaza kuba tubigarukaho ibi bisobanuye iki kuri Bukavu ndetse se ubundi situation bari kuvuga iri kugaragara ahangaha rwose muri aka gace ka KAVUMU yifashite. Turaza kubigarukaho ndetse kandi nanone si byo gusa mfite n'andi makuru agiye atandukanye bikomeje kugenda biba. Amasezerano ya Montreal mu Busuwisi yamaze gukubita igihwereye tayari, mu gihe iminsi yatanzwe ko ari bigomba kuba byamaze kubahirizwa irimo iragenda igana ku musozo kandi nta kintu na kimwe kirakorwa. Bivuze ngo abenshi baremeza ko ibihano umungu birimo birarodinga kuri bamwe, ibihano ku meza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose ko birimo kugenda byirodinga. Aya ni amakuru nanone tuza kugarukaho ko bavuze ko icyumweru cya mbere hari biraba byamaze gukorwa, tukaba tubona tugeze ku munsi wa kane w'icyumweru. Ese ibi ntibyaba bigaragaza ko amasezerano mu by'ukuri twari dutegereje ko agiye kuba umucunguzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo agiye kuba ibambiro kuri bamwe mu batarimo kuyubahiriza? Turaza kuba tubigarukaho turebe uko byifashe ndetse tugufite n'andi makuru agiye atandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone ariho tukiri ibice byo mu Minembwe haravugwa ibitero bya drone. Ni mu gihe kuri ubu ngubu ngo Burundi bwamaze kwakira drone zigera kuri 500 ndetse n'abasirikare basaga ibihumbi biteguye gukora ibishoboka byose ngo mu by'ukuri ibi ngibi bikavugwa ko ngo aba bari gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kuba byagabwa kuri leta y'u Rwanda. Ese ibi ni ukuri? Uburundi burabivugaho iki mw'abantu mwe? Aya nayo ni amakuru tuza kuba twagarukaho tukabiva imuzi n'umuzingo. Wari kare mu bice bya Rukaraba bimeze bite? Turaza kubigarukaho nabyo tubirebe. Igihugu cy'u Burundi ngo cyaba cyateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, aho bivuga ko Burundi mu by'ukuri ngo bufite uwo mugambi. Ariko nanone icyo nakubwira nuko kugeza kuri ubu ngubu uyu mugambi urimo wita Tanzania, urimo wita Angola. Uburigi rero ngo ukaba bumaze guha Uburundi drone zigera ku bamwe baravuga 500 ariko n'abandi baravuga 5000, bari kuvuga ibyo bishakiye. Ndetse ngo iki gihugu cy'u Burundi ngo cyaba kiri gufatanya n'ubundi n'abantu benshi cyane imitwe igiye itandukanye. Amakuru aravuga ko kugeza kuri ubu ngubu ibyo turaza kubigarukaho turebe icyo amakuru ari kuvuga. Gusa FARDC mu bice bya Ituri ikomeje kwigaragaza kuko inyeshyamba zo bitwa Thomas Rubanga CRP zimerewe nabi kabisa. Nkubwire ko iki gihugu igisirikare cya Leta ya Kongo umutekano bawuhagurukiye, baravuga bati icyitwa inyeshyamba aho iri hose, aho igaragara hose igomba kumenya ko mu by'ukuri iki ntabwo ari igihugu cy'ibyihebe, si igihugu gicumbikira inyeshyamba, si igihugu inyeshyamba zikoreramo. Thomas Rubanga rero bamuhagurukiye baravuga bati kama mbaya hasi hejuru,
abasore barimo kugerageza rwose guhangana hariya muri turiya duce. Lawrence Kanyuka n'ibiki atangaje, ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Uyu nkwibutsa ko Lawrence Kanyuka avugira abarwanyi ba FC23. Turareba rero ibyo aje gutangaza nawe kuri itariki ya 22 hari ibyo yatangaje avuga kuri regime de Kinshasa cyangwa se coalition ya Kinshasa. Turaza kugaruka kuri ubwo butumwa bwiwe, nabyo turaza kuba tubigarukaho tubive muzine muzingo, nuze gucikwa n'aya makuru kuko ni amakuru y'ingenzi kandi ubutasanga n'ahandi. Mbibutsa ko tuba tubafitiye n'andi makuru agiye atandukanye ibyo tuba twabateguriye, ngira ngo bimumaze kuba mwabimenye umunsi ku wundi kwano kuri Region Info. Tuba twabategurira amakuru meza kandi mu buryo bwiza bugezweho. Ikindi kintu gishoboka cyane ku bantu mudukurikirana, ushobora kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info, ushobora kuba warayikinga, ushobora kuba sharinga, ushobora kuba watanga ibitekerezo n'inyunganizi ku makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Ibyo nabyo biba bishoboka cyane, ndetse ushobora no kuba wanyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp aho uca munsi y'umutwe w'inkuru ukareba hatangirwa ibitekerezo. Hari link tuba twaguterekeyemo ihita kugeza direct ako kanya muri groupe yacu ya WhatsApp. Reka rero nta gutinda tudatinda mu magambo twimata tudondosha twinjira muri update muri iki gitondo. Navuga ko ari mu gitondo kuko buriya iyo bikiri imbere ya saa 7 gutyo saa 6 abenshi tuvuga ko babikiri mu masaha mu gitondo. Ubwo birasa guterwa na ingengabihe yawe ihagaze, ariko kandi nanone kuri inshuro tuza abantu mudahwema kutwereka ko mudukurikiranye. Abari Uganda mwakomeje kugenda mutugaragariza ko mudukurikiranye, kambabwire yuko ubutumwa bwanyu tuba twamaze kuba twabubona. Saba ari Uganda gusa, abari n'ahandi muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye mudasiba kutugaragariza ndetse no kutwereka urukundo ko mudukurikirana. Namwe kambabwire ko ubutumwa bwanyu kabisa bwatugezeho 5 kuri 5 kuri inshuro. Kandi nanone reka twinjire muri update, nyemerera twinjire mu makuru. Amakuru rero ari kutugeraho kuri uyu munsi wa none araturuka muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane ahantu bita Kavumu. Hasanzwe hari ikibuga cy'indege mu by'ukuri harakontororwa na M23 kuva mu minsi ishize, ariko by'umwihariko ibi bice bya Karehe, by'umwihariko ibice bya Kabare ni ibice kuri ubu ngubu biri kugorwa cyangwa se biri guhura n'amakuba akomeye cyane. Ndavuga abarwanyi ba M23 kubera yuko murabizi ko mu isi yashize muri groupement ya Ziraro, muri groupement ya Ziraro hamaze iminsi kabisa havugwa amakuru akomeye cyane, aho wazalendo bari bitabiriye ku buryo budasanzwe gufata uwitwa ko ari M23 wese. Baravuga bati bagomba kuva muri ibice byanze bikunze. Ibyo kabisa byarakozwe, ariko kuri inshuro amakuru ari kutugeraho aragaragaza cyangwa se situation iri kutugera avuga ko ubu noneho Kavumu kuva mu giturage kugeza hehe, kugeza mu mujyi. Ubwo navuga kugeza mu bice by'amasantere, Kavumu santere ndetse n'ahandi ku kibuga cy'indege. Ibintu byamaze kuba byahindura isura mama we, ibintu byamaze kuba byakomera ku buryo bukomeye, byamaze kuba byafata indi ntera. Ibyo ngibyo ugombe ubimenye, kubera yuko ubu ngubu abatuye muri utu duce bari kuvuga ko wazalendo VDP wazalendo barimo kugaragara ahantu hose, ati kuva ku munsi w'ejo tariki 22 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 abagize itsinda rya wazalendo bagaragaye cyane muri iki gice cya Kavumu, aho mu by'ukuri abenshi bavuga ko Kavumu isa n'iyamaze no kuba yazengurwa ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ubu ngubu bamwe mu barwanyi bose 23 bahisemo gusoka muri aka gace mu kwirinda ko bashobora kuba mu by'ukuri mu kwirinda ko bishoboka ko baraswaho n'abarwanyi ba wazalendo ngo baje bagira batya basubira inyuma, kubera ko wazalendo muri minsi uri kubona wazalendo ukajyana wazalendo mbibiri banga. Kuri inshuro murabizi ko FARDC ntago bari mu mirwano ndetse bategetswe guhagarika imirwano kubera amasezerano yerutse gusinwa, ariko buriya ikindi ugomba ko wamenya
aba basore ba FARDC cyangwa se igisirikare cya leta Kongo gifite amahirwe menshi cyane kubera yuko baragira batya bagafata VDP wazalendo bakayohereza FARDC mu izina ryayo, basore bagafata intwaro n'ubundi bakambara nk'uko wazalendo bambara. Murabizi benshi biyambarira na za uniform zabo zisanzwe, bamara gukora ibyo bakinjira kuri front line bagakora ibintu bidasanzwe, ariko na wazalendo n'ubundi nabo barimo, ndetse nabo ntabwo twirengagije ubushobozi bwabo kuko bakomeje kugenda bagira iki babugaragaza. Aya ni amakuru yamaze gusesekara ahantu hose. Rero uko byifashe, menya ko kuri uyu wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa kane Kavumu hari kugaragara abawazalendo benshi cyane, ndetse byakomeje kugenda bituma bamwe bagira ubwoba bw'ibishobora kuba bigiye kuba, bavuga bati bishoboka ko hano muri ibi bice hari gutegurwa imirwano ikomeye cyane, cyangwa se mu by'ukuri ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse na Kavumu Santere. Ubwo ayo makuru rero turaza gukomeza kugenda tuyakurikirana. Ino makuru ari gutangazwa n'abaturage kuba VDP wazalendo bari kuhagaragara ahantu hose, ntabwo bivuze ko ntabwo imirwano iratangira kugeza kuri, ariko ibice byinshi barimo bongeye kubigaragaramo. Nta kindi kintu twarenzaho, ni ukubabwira ayo makuru mukayamenya. Ubwo utanyuzwe turaza gukomeza kubikurikirana nyine, ubwo ikiba natwe nicyo turi babwire. Ariko icyabaye ni uko VDP wazalendo bari kugaragara Kavumu kuri uyu munsi, kugeza kuri uyu munsi wa none. Hanyuma rero hari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda acaracana muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, agaruka ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda ndetse no Burundi. Ibihugu bibiri kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko umwuka utifashe neza, ngo byaba bigiye guhinduka noneho bikarushaho kuba bibi cyane. Ububirigi ngo bwahaye Burundi drone ngo drone 5,000 zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Aya ni amakuru yakomeje kugenda avugwa n'ibitangazamakuru byahandi imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Rwanda nyine ruri gushyirwa mu majwi ko rushaka guterwa no Burundi, bavuga bati Uburundi burimo gutegura igitero gikomeye cyane. Reka mbabwire uko byifashe. Ngo igihugu cy'Ububirigi biravugwa ko kimaze igihe giha Burundi umurundo w'intwaro ngo bazawifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda, bahuriyemo n'ibindi bihugu birimo Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga ya ngaya, aya makuru avuga ko ngo Brussels ngo basabye Gitega kuyifasha muri uriya mugambi wo kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibyo ubuyobozi bwa President Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera bubisabwa, ariko ntabwo bwemeye ko bizabaye bwemeye bubisabwa. Nibyo bivugwa ko ngo kugira ngo uyu mugambi ugende neza, Burundi bwasabye Ububirigi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo, mbere yo kuba intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ni intwaro zirimo za drones zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivuga kandi ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Ngaho umugambi w'Ububirigi n'u Burundi wo gutera u Rwanda ngo kandi uravugwamo ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola ndetse na Afurika y'Epfo. Pretoria kwa Perezida Cyril Ramaphosa, Rwanda muri Angola Joao Lourenço Emmanuel Conclave, Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibyo bihugu byombi ngo nabyo biri mu mugambi wo gukorana na Evariste Ndayishimiye n'Ububirigi. Andi makuru kandi akavuga ko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kinshasa ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigaruwe n'inyeshyamba zo mutwe wa M23 kugira ngo izifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda, kubera ko ni ibice n'ubundi nabyo bizengurutse ku Rwanda. Amakuru kandi akavuga ko ngo ambasaderi w'u Burundi i Brussels bita Trens Ntahirajya amaze igihe ahuriza hamwe abarwanyi ubutegetsi bw'u Burundi baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi, ngo bazifashishwe muri uwo mugambi wo gutera u Rwanda. Ibyo rero bikaba birikomeje kugenda bivugwa n'ibitangazamakuru hirya no hino hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ese koko byaba ari ukuri Burundi bwaba burimo gutegura ibitero
bishobora kugabwa ku Rwanda cyangwa n'ibihuha. Ubwo ibyo nabyo turaza kugenda tushungura tumenye uko byifashe. Hanyuma rero umugabo bita Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa AFC 23, yagize ibyo atangaza. Reka duhere ku munsi w'ejo tariki 22 Mata. Yavuze byinshi rero, ati ku isaha y'isa 12:05 za nimugoroba koalisiyo ya Kinshasa bagabye ibitero bisasu cyane rwose ku bushake mu bice bituye cyane Minembwe Centre. Niho uyu Lawrence Kanyuka ashinja uruhande rwa Kinshasa kugaba ibitero ndetse ngo ku bushake cyangwa se nkana, ngo kandi bakoresheje indege zitagira abapilote za kamikazi na mizayiro za keti akarongo 6. Ubwoko bw'ibisasu ngo byitwa gutyo ngo byakoreshejwe rero na koalisiyo ya Kinshasa ubwo barimo kugaba ibitero Minembwe Centre ku munsi w'ejo. Ngo ibitero ngo ni ibitero bikomeye cyane byateye ubwoba ndetse n'irimbuka. Bavuga ko uyu ngo yavuze ati ni imperuka, kandi ngo byangije imitungo y'abaturage b'inzirakarengane. Ni Lawrence Kanyuka rwose arivuga ati twahuye n'isanganya ara muri biriya bice Minembwe Centre. Uwo nuwo bita Lawrence Kanyuka. Hanyuma rero katunyarukira Goma. Ese ibi biganiro ubundi biraza gutanga umusaruro cyane biza gutanga umusaruro? Hano hari Goma rero ndabona hari amakuru n'ubundi asa nkaho afitanye isano nabyo. Reka nabyo tubigarukaho. Byarugwera kwa gatatu tariki 22 Mata 2026. Biravuga ko ngo mu rwego rwo guteza imbere isinywa ry'amasezerano ya Montreal, intumwa za FDNB zamenyesheje abanyamuryango bazo bikubiye mu biganiro byabereye mu Busuwisi, zinamenyesha abaturage ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano, n'ubwo FDNB yiyemeje gushyira imbere umwanzuro wa politiki ku makimbirane binyuze mu gukemura impamvu zayo. Vuga ngo bamwe bari bahagarariye FDNB bamwe bagize batya bagera hano Goma, ndetse bahura n'itangazamakuru bavuga rero ko byagenze Montreal. Hanyuma mu kuvuga uko byari byifashe, iyi delegation yavuze yuko ngo irimo iragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo masezerano yubahirizwe, ariko bahita bavuga ngo Kinshasa ntabwo iri guhagarika imirwano, iri kuvyora cyangwa se ikomeje kuvyora ceasefire cessez-le-feu cyangwa se hagarikwa ry'imirwano. Ati bityo biragaragara ko twebwe turagerageza kubahiriza ibisabwa, ari nayo mpamvu mvuga nti aya masezerano mw'abantu mwe muri kubona yasinwe nayo mbona ko ngewe ntago mbona iyi musaruro uza kuyavamo, by'umwihariko izi ntambwe ziherutse guterwa. Gusa icyo nshobora kuba navugaho cyangwa se icyo natangaho igitekerezo, ni amasezerano ashobora kuba yategura nanone ibihano, kubera ko yari yashyizwemo imbaraga zikomeye cyane, ariko ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryayo niryo rikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se rikomeje guhura n'imbogamizi nyinshi rwose mu buryo bugaragarira buri umwe wari wese. Urabona ko gushyira mu bikorwa ibijyanye n'aya masezerano biragenda bigura intege rwose, ni ibintu bigaragarira buri umwe uwo ari we wese rero. Hanyuma rero harageragezwa gukora ibishoboka byose, gusa AFC 23 iyo niyo yagize icya isobanura igomba basobanura ko ngo barimo baragerageza kubahiriza ayo masezerano, ariko bakavuga bati twebwe turi kugerageza kubikora, ariko Kinshasa ntago barimo kubikora. Ati Kinshasa ntago irimo kubahiriza ibisabwa. Ati rero turasaba ko ibingibi nko kugaragariza isi yose IMPERUKA yakoze ko atari iri inyuma y'imirwano iri kuba ndetse n'ibindi bitero byose. Ibyo ngibyo rero menya ko ariko babigaragaje bavuga bati tugowe no kubona iki kibazo. Rero iyo ni koalisiyo ya Kinshasa yagize icyo irabigaragaza. Bavuga bati rero haracyari ikibazo gikomeye cyane cyo kuba uruhande rwa Kinshasa rukomeje ibitero, kandi turi mu gihe cyo guhagarika imirwano. Ati ibyo biraza kuba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi nanone gusa nubwo koalisiyo ya Kinshasa ishinjwa ibyo, nabo barashinja umutwe wa AFC 23 kutubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Ubwo rero turaza kuba tureba ese biraza kugenda bite. Gusa
ategerejwe gukorwa iperereza kugira ngo hazamenyekane rero utarubahirije amasezerano, kuko ibi ngibi ubwo amasezerano yajyaga hanze ni ibintu Amerika yagiye ivuga igaragaza ko hazabaho n'ibihano bikomeye cyane, cyangwa se hategerejwe ibihano kuri bamwe mu batazagerageza kubahiriza aya masezerano. Ibi Amerika yarabitangaje. Hanyuma rero mwese mwari mudukurikiranye, mwese twari turimo tubana muri aya makuru n'ibiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza amagingo aya ngaya. Reka ngire mbabwire ni mwakoze cyane rwose, bashimire babwire mwakoze kudukurikirana, ni by'agaciro gakomeye cyane kandi ni by'ingenzi komeza kwibanira namwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tugaruka umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye. Mbararikira kuza gukurikirana andi makuru yacu n'ibiganiro tuza kuba tubagezaho, cyangwa se tuza kuba twabateguriye ku biro bikomeje kugenda bisohoka. Hanyuma rero ubwo icyo usabwa gusa n'ubundi ni bya bindi, urakanda subscribe, numara gukanda subscribe uraza kugira iki, uraza kuba washaringa amakuru cyangwa se ukaba watanga ibitekerezo bya n'inyunganizi. Ubundi nta kindi kiraba gisigaye no kuza gutegereza ko mu kanya kari imbere tuza guhura. Ariko nibariza abantu bari mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, abantu bari n'ahandi mu bihugu bya Afurika, ibyifashe bite mwebwe aho ngaho ibijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli? Ni ikintu gikomeje kuba cyazamuka cyane rwose, persistent rise of price, kandi nicyo kiri kuvamo. Nuvuga ngo nubwo ibiciro biri kuzamuka ari bya lisansi, ariko n'ibiciro bindi rusange birimo guhita bizamuka. Rero ibi ni ibintu n'ubundi biba bigaragara ko byakabayeho, kubera ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ndetse na za mazutu nibyo bintu mu by'ukuri buriya biba bihatse ibijyanye n'ibicuruzwa byose, cyangwa se n'icuruzwa ryose ry'ibintu. Ubwo rero uko niko birimo kugenda bigenda. Hanyuma rero mutubwire namwe aho ngaho mwebwe byifashe bite? Ese ibiciro byazamutse? Cyangwa amakuru nkura mu gihugu cy'u Rwanda aravuga ko ikijyanye n'igiciro cy'igitoro, nk'uko abarundi bagiye bavuga ngo ni igitoro kimeze nabi, aho hiyongeye amafaranga agera muri 600 ubwo rero reka mbashimire rero, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane n'iby'agaciro, kandi nanone muze kongera muze kugaruka tuze kongera tubane. Ubwo rero reka dusubire amasaha imbere, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista.